Beta boleh boleh siapa tu mai, hena guna baru taki na yan robongi kebika, na mau to mai buka tali tu na bisere, waraki muni na guna baru taki go, na yan robongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya ubika na isoro, ranyo na tomani o mai na vito na kabe kina tini keruan ng bongi lebu, ena guna baru taki sekoya na yan robongi, enam pula FM, enam bandua, ena sere. Nimbolo benaka sekongon boleh lakani non de tukutuku. Erwana no minang karava na bending na Pasifika meraka ko ni mga politiki. Ngone tukutuku hetuko na beira na minista ang karava na bending na non vanua o Ayaz Sayad Kayum. Eba do risubo ni kuwa endo na buli membaletira. Obiti alewe na tu na Pacific Islands Australia New Zealand Electoral Administrators Network medaba na runong dolo kaono na ngauna ya Turki na pakuko na matinitu. Tukono Sayad Kayum ni ruim bimbi kini songo-songo go men raba na beka ya tu na Pasifika na buku ni bending dingi. Goyen do talanga na ni sala yan borang bay lebutaka na non rai na beng grabe na bal ni bola ni bending dingi na non ta banua na beka me pagadori na ngaune pagadori kina na bending dingi kataraba. Ena teki bubangkara na matambos ni Lav Musuki o koe metora na itutu bagabelu taki ni FNPF na mua ni bulo chune. Abang ditaka na ililu ni matambose ni FNPF o Ajith Kodagoda ni sasulia na noni bola ni bagadengu o isake taito. Rauta ni walu nembaki na nona toro tumayo taito ni tutu bagai liuliu katoro tiko na nona ngandia na ngunungo mea dhaba na mua ni bulo chune ni mbera ni tegi bubangkarai na kia ni susomi. Era tu nambose bata ni karwani ngauna na matambose ngaraba na yabu ni bobo bulewa na Constitutional Officers Commission na Singapore Rombuka kana bagai suba. Na makitiko menangay dingi takikino kwaya menaliuta ka na matambosingo paki na nalewe ni Human Rights and Anti-Discrimination Commission. Kani rere talitinga ni nandingi takikina nalewe ni matambosing karaba na daga-daga buka matin itu kay kwaya menaliuta kikina. Kinanggito, erwala kito manirato na dorubo na kiamba ni timi ni rakabilo ya abitu may Scotland ni ko la matawalu kay leon ni nakarawa. Erau lewa na tiko na rua na tim ni Glasgow Warriors karau laki toko ni rato na dorwo na kya nangan revi merawati ng ganga ni dhaba na sota-sota na mua ni madhaungo. Ni kuning wala dhaba raun ni na saraba na sota-sota ngori na FBC TV. Dhaba kere na bang lelakan ni nonday tukutuku ni tayo mo ito kumanda. Ni sa bulu benar turun na kini marama ni bulu benar kada dor bau kini mone lewa ni sa bulu benar ngone do talen no ngone wa wa katalau mataka nei nai vendelana mai nei tasiri no bulu maleka go ni milote nai sorta boa lomo ni bonua mai sanganga eu bulu go Samuel na no ngone ni wa wa katalau na radio fijuan nandomo evitina vonga ni vena mai no tini diwa ena be mataka moni tiki na pagluka ni kai namaka